twishimiye kuba twongeye kubasanga kuri izi mikoro za Mato TV. Kuri mikoro nitangishaka Henrique Ndima mbisi ndi mpombi ndumungu wa Rutikanga natojwe kutagambanira urwambyaye, aho nanze ku Rwanda rw'abanyarwanda rwandagara ku gasi mparanira ku Rwanda rw'abanyarwanda Rwanda. Nicyo gituma ombonye wese angereranya na Ruganzu akagira ati ganza ganza amuhungu wacu. Turi tariki ya 22 Kanama n'umunsi wa 235 hasigaye iminsi 130 uyu mwaka ukagera ku musozo. Uyu munsi Kiliziya Gatolika yizihiza Mutagatifu Fabrice. Tuza aba Fabrice aho bava bakagera hose, abari kutwumva bitwa ba Fabrice ndabasuje cyane. Tugiye kurebera hamwe rero bimwe mu byaranze iyi tariki mu mateka. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1827 José de la Mali yabaye perezida wa mbere wayoboye igihugu cya Peru. Kuri iyi tariki kandi uku kwezi mu mwaka w'1848 leta ya New Mexico yongewe kuzigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ubyibuka neza, kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1902 hatangiye gukorwa imodoka z'ubwoko bwa Cadillac zizwiho kuba ari zimwe mu zihenze cyane. Cadillac ni y'uruganda rwa General Motors rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1910 ibihugu bya Korea n'Ubuyapani byashyize umukono ku masezerano yiswe The Japan-Korea Annexation Treaty yahaga Ubuyapani kuyobora Korea nk'intara yayo. Ayo masezerano yarangiye nyuma y'igihe gito intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1914 mu ntambara ya mbere y'isi yose Ububirigi, Ubwongereza n'Ubudage byatangiye gukorozanyaho rwose karahava. Kuri iyi tariki kandi uku kwezi mu mwaka w'1926 bwa mbere muri Afurika y'Epfo havumbuwe zahabu rwose. Ari kuri iyi tariki uku kwezi mu 1926. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1932 BBC cyangwa se mu magambo arambuye British Broadcasting Corporation yatangiye isuzuma rya mbere ku ikoreshwa rya televiziyo. Hari kuri iyi tariki uku kwezi ndabyibuka neza, kuri iyi tariki uku kwezi umwaka w'1942 mu ntambara ya kabiri y'isi yose igihugu cya Brazil cyatangaje ko kigiye kugaba ibitero ku Budage n'Ubuyapani. Ibintu byari bikaze. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1944 igihugu cya Canada kibasiwe n'umutingito ukomeye mu mateka yacyo uzwi nka Queen Charlotte earthquake wari ku gipimo kiri hagati y'umunani n'9 ugendeye ku bipimo bya Richter. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1950 Althea Gibson yabaye umwirabura wa mbere washoboye kwitabira amarushanwa mpuzamahanga y'umukino wa tennis. Kuri iyi tariki kandi uku kwezi muri 2006 indege ya kompanyi y'Abarusiya yitwa Pulkovo Aviation Enterprise yakoreye impanuka ikomeye hafi y'umupaka w'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine ihitana abantu 170. Hari ibyamamare byavutse kuri iyi tariki. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1984 Lawrence Kwaye umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu gihugu cya Ghana yavutse kuri iyi tariki. Kuri iyi tariki uku kwezi kandi havutse uwitwa Joshua Samuel Fatu umusifuzi wo muri Amerika. Hari mu 1985. Hari bamwe mu batabarutse kuri iyi tariki ndabyibuka neza. Kuri iyi tariki uku kwezi mu mwaka w'1978 Jomo Kenyatta wayoboye igihugu cya Kenya. Uyu mugabo yabaye minisitiri w'intebe kuva mu mwaka w'1963 kugera mu 1964. Nyuma yabaye perezida kugera mu mwaka w'1978 ari nabwo yatabarukiyemo. N'umunyabigwi ukomeye mu mateka y'iki gihugu cya Kenya, aho afite byinshi yitiriwe mu rwego rwo kumuha icyubahiro birimo nka kaminuza
twavuga nka Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, ikibuga mpuzamahanga cy'indege Jomo Kenyatta International Airport, imihanda n'ibibuga by'imipira binyuranye. Igihugu cya Kenya cyari cyarashyizeho itariki yo kumwibuka ya 20 Ukwakira buri mwaka mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Nyuma mu mwaka wa 2010 itegeko nshinga ryasimbuye uyu munsi uhinduka uwa mashuja cyangwa se intwari, ari wo munsi wibukwaho intwari muri iki gihugu. Abandi batabarutse kuri iyi tariki nakubwira Stephen Boka wabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu cyahoze ari Yugoslavia. Nuko mpinnye ndabashimiye cyane mwese twabanye, mwakoze kutwumva. Ngaho nimugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Bye bye.